Mario se já não está, é? Da radiaria só. Ou está na caçaderias. Tudo bem. Buenos dias. Hasta mañana. Hasta Juan Rojo. Sacar de aquí. A ver si no ves. Pero ahorita es más rollo, yo digo, es más rollo. Tive que acertar, senão. Acertar o árbol que está ali preso xa. Tens que cortalo. Non por a retina de baixo. As torrentiqueiros, para cortar este alto. Cortalo con a serra que non penda nada. Cortalo ben cortadinho. Sí, que limpo. E teñe que dar prexa toda a árbol. E depois colles un puntero, xa moi gordo, un machado. Metes para baixo con un martillo. E podes dar así que se taca para un lado e do outro. Por o óleo ao medio, con o martillo lá e abaixo. E abre o pau. E ao abrir o pau, metes unha cuña para que non volva a xuntar. Metes unha cuña cativa. Metes, colles un xerto, lábralo así de anillo como este cuchillo, senón que por lados. Ten que ser feito de cuña, pero por un lado, mas por outro, ten que levar a plexa. E a plexa aquela ten que vir co do árbol que está plantado. Ten que vir ben con ela, que vai a plexa contra a Que outra. peche ben. Peche ben, e pois, xa moi gordo, pode meter 2 ou 3. E metes os xertos, e así que os metes sacan a cuña. A aprete. E aprete, pero ao xertalo hai que lle botar barro, por leche abaixo, hai que lle botar para armar cajallas das ovellas, se non ves boas, tellas aí. E depois amarrado. Pois un trapo, e amarra o outro lado, que lle tapo o xerto ao xero de arriba, non, que lle tapo onde vai xertado. Volvelo ben, e apretas-lo, e deixa-lo para aí. E prende. A perna para aí nem prenderon, a Alberto tampouco, que se xertou 3 veces aí os meus, e non prenderon. E ti prendeu xa algún? Eu nunca xertei nenhum. Fomos en bicicleta, era de inverno, en zapatillas, era de inverno. Poñemos as bicicletas, e iso que está
estava ao lado, pero eu tinha a seguinte outra, as zapatillas que subíamos para arriba ao piso, mas os sapatos, se tínhamos as zapatillas em baixo, antes de subir as escaleras, se deixavam os sapatos e cambiavam as zapatillas. Pero cando fomos, dixo o galera, dixo, vamos tomar algo, mas daña lá está aí à estación. En canto as mulheres fan a cena. Era non sei se era o sábado ou un viernes, que outro día non se traballaba. Arrancamos e fomos para un sitio que chamamos o Bosque, e había nenas. Pero había nenas se quería, senón era un bar e non se cobraba máis, un bar normal. Non quedaba moi longe. Estamos aí en cacho, arrancamos, e en vez de ir para a casa, ainda fomos para Doli. Se vai levar onde estaba un día de fazer as compras, que íbamos no tren. E fomos para Doli. Un día, por camiños velhos. E Doli me cago, había dous vecinos. E vivía xuntos. E no baixo había bares. Eles vivían no piso. Que chamámos, a ver, baixaron no baixo e vamos tomar algo. E xa. Pois, eu daqui de Santa Mariña, era chulo bom, non? Pero se que tomaba algo, non deixaba de faltar. Estivemos aí, me cago, Dios, empezou a marearse un pouco, dixo o Emilio, que estaba con ele, dixo, vamos, que despois nin Dios o aguanta. Vamos. Me cago, Dios, ahora isto, vámonos, vámonos, venga! Pero, bueno, subimos para as escaleras e outros viñamos. Viñamos polo camiño rápido e nos inventaron eles. Rompendo o cuadro, eu así, está ben? E zapatillas. Me cago, viñamos polo camiño rápido e nos inventaron, puxou un río, de zapatillas e traían un cacho. Para mandar tu contra. Ainda tenéis, me cago de río, me cago de Dios. Viñamos, e iso como se que estaba todo, ainda volvemos para o bosque. Volvemos para ali. Entraba para dentro, e había un pasillo que chiva ao outro lado, iba á cociña. Pero á dereita, entrando para dentro, estaba o armario. Entrabas, andabas un pouco no pasillo, e había a porta para entrar para o armario. Eu iba adiante, eu sigo para adiante. Dixo, pois quando vosso, vou mirar a ensaiar de manchar, e chamava de manchar, comer. Ensaiar de manchar. Cago de Dios, hoxe a minha porta da cozinha, havia duas rapazas. Era para nós, quem chama o que dizia? Para nós. E eu, manchar, não há, se acabou, não há. E eu, me cago de Deus, que não íamos comer, volvi para trás, vamos para o bar. Estávamos ali mais tempo que havia, viemos para a casa. E quando vinhamos, já estavam dormindo, já para a televisão da vida, já não tinha nada. Só era o que dia. Disseram, onde foste? Já me cago de terraço de água. A contar-me o conto, é todo. Xa morrera Manolo, pero tiña unha besta, e a besta estaba ali baixo no campo, aquí, xunta a pista ali para baixo. E eu tiña as ovellas aquí. E eu, me cago en Deus, botaba as ovellas para aí, eu estaba mirando para elas, só isto pasa o helicóptero, beixinho, eu, caralho. Me cago un día dali a 15 días dali a un mes, veño, dá uns nachos, un beixo ao seu coche, outro non, coa foto. Dios, a foto estaba chovendo. Saía eu, a besta ali baixo, as ovellas aí, estaba chovendo. E collichilla? No. E dixo, canto é? Non sei canto era, dixo moito. E eu me cojo unha vía, non quero. Estas venas, que non quero por esos cartos, non quero. E logo, fui con a orilla baixa e dixo, ala, sacaste a foto, pero vades por aí.